Wengane kwethu ziyanda iy'gameko zokubulawa kwabantu besifazane njengoba sekutholakale owesifazane oneminyaka engu-17 enqunywe uqhoqhoqho kwaDukuza eShakaville. Izingubo zakhe zikhunyuliwe zabekwa-ke phansi. Solakala-ke ukuthi udlengulwe. Kanti-ke olunye udaba olukhulunywa-ke ngokubulawa kwabantu-ke wey'ngane zawethu. Kuthiwa-ke amaphoyisa asephansi town acela-ke abalahlekelwe ziy'hlobo zabo beze kuwo ngoba-ke kunabantu abathathu abashonile abangaziwa. Abafana-ke ababili batholwe-ke ePantown Town ngoMeyi, namanje akukho isihlobo esiqhamuka. Bese kuthi owesifazane yena uthole-ke 2 weeks ago, naye kuthiwa-ke akufike umuntu wey'ngane zakhe. Zanda-ke iy'gameko zokubulawa kwabantu ey'ndaweni-ke ey'ningi ehlukahlukene. Kanti abantu baphawule kanje-ke ngalolu daba. Nangomunye lapha uthi-ke ewuke ngathi-ke zingabanjwa lezo zitshe. Nangomunye uthi yebo-ke ukudlwengula akukho right, pho usuke-ke esebulawelana umuntu. Ukube-ke kuya ngami ngabe-ke banikelwa noma-ke emphakathini labo usathana benza kanje, ngoba-ke nalo dodi womthetho wase-South Africa uvuna-ke izigebengu isikhathi esiningi. Namunye uthi-ke hhayi-ke ngeke niyabona emhlabeni siphila-ke nabanye abantu. Umuntu umnquma kanjani nje ngathi kunzima imbuzi, uma-ke uyinquma nje ukukhala kwayo akumnandi. Manje kumuntu ngoba ethi ekhala kube-ke namagama awashoyo nje ukwazi kanjani ukwaziba-ke uthelwa igazi lakhe. Wengane zakwethu ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho uthi wena ucabangani ngalolu daba. Hlangana phakathi kwi-comment section.